Kimera kihituku gutiari na timu ya memagia uthamaki wa timu ya thii-ini matho-ini wa ikombe kia rigi ya kaunti ya Embu. No mwaka uyu ndama niracenjia thutha wa timu njiru yuikaine ta Ewasco kwiyandikithia rigi-ini na marateng'erania na thii-ini kumenya nũ ũkainukia gikombe giki. Kiharo kia Rukira nikuo njamba irateng'eranagia, timu ya Rukira ikihotirwo kiharo kiao kia mucii. Mubira urari muigananu gibindi kia mbere, mieke minini ikiyumiria na magolkipa mararithwo kuhonokia timu ciao. Muthaki Morris Macharia arabungire thii-ini mbao 2 nake Benjamin Munene agikunike 1 na gukindira uhotani wa thii-ini. Coach wa timu ya thii-ini Anthony Mwaniki agikinyiriria ati thii-ini makuhotana rigi. Gikombe kino tugucinda tondu anokaroria thaino we are tying with them but when a game in hand. What that means tuna pointi wakora tugucinda game hiyo post game nyomu tuna pointi ta 3 mbele ya Ewasco. So most probably ikikombe tachukua tu tena. Captain wa Rukira Lawrence Food akiuga iharo njuru ni ciguraragia athaki magithaka kana magika mehaririria. Challenges irana na muno ni muvira ni tutina yo mingi na uniform alafu grao yetu kivaro yetu yani tikigana ni kuria tungienda gikoro ki flat wega nundu wanginya gutrain tondu taru athaki arengi mauma guku mena tuinjari tunini nundu wa ivaro na nakora game ira itafu. Rigi ya kaunti ya Embu no irathi na mbere gukura, timu ikiongerereka undu uria urabatire gikero kia muthako kaunti-ini ino. Kiumia gia tariki 7/8 Rukira magathaka na Kiharo-ini FC na thii-ini mathake na timu ya Kairori Stars na aria moikaine ta Man-U dabi-ini ya itura ria Kairori. Kidifotera Inoro TV Jitugu John Kata Wanjohi.